тозатарин хабарҳо ва гузоришҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои озодӣ аз Прага пешниҳоди шумо мекунем. Салом, сархати мавзӯъҳои муҳим. қонунгузорони тоҷик бо ҳадафи ташвиқи тоҷирон боҷи гумрукии мошинҳои навро 50% коҳиш доданд. фикр мекунам ки аз ҳисоби зиёд шудани шумораи мошинҳои нави воридшаванда бюҷет зарар намебинад. баръакс мумкин даромадҳои иловагие ки ба бюҷет мешаванд вобаста ба кам кардани пардохтҳои гумрукӣ аз ин зиёд хоҳад буд. интихоботи парлумонии Ҳолланд аз як тараф ҷонибдорони таҳкими Иттиҳоди Аврупо ва аз сӯи дигар сиёсатмадорони мухолифи муҳоҷират. مرکزهای آوازدهی باز هستن، مردم آواز میدن. حتی بعضی از جوانان هم دیدم که قبل از اینکه برن دیسکو رای دادن و بعد رفتن. شب هم حتی ва болоравии нархи билети ҳавопаймо дар арафаи оғози мавсими муҳоҷират ба Русия мусофирону муҳоҷирони кориро нигарон кардааст. соли гузашта мо Москва гирифтем 1800 сум, нем чуғото буд, нем моҳои марда. ҳозир моҳи марда, моҳои апрел да арзон буд. ҳозир дар моҳи марда, моҳи апрел да қимат. фурудгоҳи байналмилалии Душанбе халабони ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр Абдурашид Ясиновро барои бидуни талаффути ҷонӣ фуруд овардани ҳавопаймои хатсайри Хуҷанд Маскав бо 5000 сомонӣ ҷоизаи пулӣ қадрдонӣ кардааст. Ҷамила Ҳусейнова сухангӯи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе мегӯяд, ба ин халабон ки дар ҳолати изтирорӣ ҳавопайморо ба замин фуруд овард ва 140 мусофирро наҷот дод, фарду ҷоизаи пулӣ тақдим мешавад. ҳавопаймои ширкати Тоҷик Эйр ки шаби 9 март аз Хуҷанд ба самти Маскав парвоз мекард, бинобар мушкилоти фанӣ дубора ба Хуҷанд баргашт ва нишасти садамавӣ анҷом дод. дар Тоҷикистон боҷи гумрукии мошинҳои нав 50% коҳиш ёфт. ин ислоҳотро дар иҷлосаи рӯзи 15 март вакилони маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон ба қонуни буҷаи соли 2017 ворид карданд. Ташаббускорони тағйирот ҳадаф аз ин иқдомро ба дастгирии соҳибкорон ва аз навсозии парки нақлиётии кишвар рабт медиҳанд. ҳамкорони мо мегӯянд баррасии тарҳи тағйирот ба буҷаи соли ҷорӣ дар парлумони Тоҷикистон баҳсҳоеро ҳам ба миён овард. امروز در مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان دیگرگونی که به بودجه دولت تاجیکستان برای سال 2017 وارد کرده شد به صاحبکارانی که به تاجیکستان ماشین های نو، یعنی که مدت استعمالشون 1 سال رو در بر میگیرد و گردششون 10,000 کیلومتر در بر میگیرد سبکی داده شد و 50% باج گمرکی کم کرده شد. این سبکی به خاطر آن بوده است که از ماشین های کهنه و فرسوده جلوگیری شود و ماشین های تازه به تاجیکستان وارد کرده شود. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان ضمن معرفی طرح قانون درباره وارد نمودن علاوه به قانون بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2017 گفت که این قانون برای 4 نوع‌های ماشین‌ها سبک‌رو، باربر، مسافربر و مخصوص دخل دارد. و افزود که طی چند ماه گذشته به کشور 229 ماشین وارد کرده شد که صاحبکاران 6 میلیون سامانه فایده صاف به دست آوردند. و گفته آقای حکمت الله زاده طبق تغییرات نو برای صاحبکارانی که ماشین های سبک‌رو وارد میکنند در گمرک سبوکی های در نظر گرفته شده است. فکر میکنم که از حساب زیاد شدنی شماره ماشین های نوی وارد شونده بودجت ضرر نمیبیند. برعکس ممکن درآمدهای الوگی که به بودجت میشوند وابسته به کم کردن پرداخت‌های گمرکی از این زیاد خواهد بود. در آغاز سال جاری رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام خود به پارلمان سپارش داده بود که حجم باج گمرکی برای واردات ماشین‌های نو 50% کم کرده شود، زیرا این امر برای بهبود وضع محیط زیست و تامین امنیت مسافران و راننده‌ها تأثیر مثبت می‌رساند. اما برخی از تاجران ماشین انتظار داشتند که چنین مقررات برای ماشین‌های تولیدشان تا 3 سال راه اندازی می‌شود. گذشته از این برخی از صاحب نظران ادعا داشتند که چنین پیشنهاد به منظور واردات ماشین‌های سبک‌رو ساخت ازبکستان ارائه شده است. میرزا نبی خالقزاد، شادمانی یتیم، رادیو آزادی دوشنبه. барномаро идома медиҳем. Бонки миллии Тоҷикистон бо нашри феҳристи афроди марбут бо терроризм ва созмонҳои ифротгароӣ хоста аз сокинону созмонҳои молӣ бо онҳо муомилот накунанд. 2 соли пеш раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ба Бонки миллӣ дастур дода буд ки манъи ҳаракат ва ҳабси молу мулки шахсони воқеӣ ва созмонҳои шомил дар рӯйхати террористиро раҳандозӣ намоянд. Дар феҳристи тоза нашр исми беш аз 200 нафари таҳти пайгард ва 15 созмони фаъолияташ дар Тоҷикистон мамнӯъ оварда шудааст. нашри ин рӯйхат дар ҳолест ки моҳи январи соли ҷорӣ ин ниҳоди молиявӣ беш аз 7000 амалиёти шубҳанокро барои тафтиш ба додситонаи кулли Тоҷикистон ирсол кард. тафсилоти ин хабар дар сомонаи озодӣ нуқтатиҷаи гузошта шудааст.
رو می‌آوریم به ترکیه. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان حمله لفظی بالای هلند را تقویت بخشیده ابراز داشت که این کشور مسئول کشتاری دست جمعی مسلمانان در سربرینیتسا میباشد. تابستان سال 1995 سربای بوسنیا 8000 مسلمان بوسنی را به خطر رسانده بودند. روز سه‌شنبه در عرفه انتخابات هلند اردوغان گفت که برای حل بحران دیپلماتی میان دو کشور تنها معذرت‌خواهی هلند کافی نخواهد بود. Bugün ırkçı ve faşist partilerin oyuncağı haline dönüşmüştür. بعضی کشورهای اروپا گروگان حزب‌های نژاد پرست و فاشیستی شدند. ما درباره تحکیم فاشیسم، نژاد پرستی و مردم ترسی در اروپا هشدار داده به هم صحبت‌هایمان به این نکته اشاره کرده ایم. ما بارها گفته ایم که معامله آنها با مهاجران در مرز به منفعت اروپا در مدت میانه و طولانی بزرگترین زیان خواهد رساند. En büyük zararı yine Avrupa ülkelerine vereceğini defalarca söyledi. ҷанҷоли Туркия бо Ҳолланду Олмон баъд аз он авҷ гирифт ки ин ду кишвари аврупоӣ вазирони туркро барои ширкат дар гирдиамоиҳои тарғиботии референдуми Туркия ба қаламравашон роҳ надоданд. дар чунин шароит имрӯз яъне 15 март дар Ҳолланд райдиҳандагон дар интихоботи парлумонӣ ширкат доранд. ин интихоботро бисёриҳо як имтиҳони нав дар сиёсати авҷгирандаи зидди муҳоҷират ва сиёсатмадорони популисти он арзёбӣ мекунанд. пурсишҳои афкори умум аз чанд моҳи пеш шонси пирӯзии яке аз сиёсатмадорони баҳсбарангези ин кишвар раиси ҳизби ростгаро Герт Вилдерсро хеле зиёд арзёбӣ мекунанд ки ваъда додааст ин кишварро ғайриисломӣ мекунад. дар бораи ҳолу ҳавои интихобот ва нигаронӣ аз таштидёбии шароити буду боши муҳоҷирон дар Ҳолланд баъди ин маъракаи сиёсӣ ман бо хабарнигори радиои Замона дар Амстердам Шаҳзода Назарзода суҳбат кардам. салом хонум Шаҳзода, ҳолу ҳавои Ҳолланд чӣ гуна аст? худи шумо ҳам аллакай овоз додед ё не? من هنوز آواز ندادم، اما ساعت 7:30 صبح مرکزهای آوازدهی باز هستن، مردم آواز میدن. حتی بعضی از جوانان هم دیدم که قبل از اینکه برن دیسکو رای دادن و بعد رفتن. شب هم حتی میتونستن آواز بدن. اونایی که نمیتونستن امروز آواز دهن. من تصمیمم را گرفتم که بکی آواز دهم، اما هنوز آواز ندادم. ببینید یکی از نگرانی‌های اصلی در آستانه انتخابات هم این پیروزی احتمالی حزب گرت ویلدرس رستگارا و نیروهای ضد مهاجران در کشور است. از نگاه شما تا کجا واقعا هم در صورت پیروزی این نیرو میشود گفت استراتژی سیاسی هلند یک کشور مهمان‌نواز مهاجران میتواند کلاً تغییر یابد؟ این البته نگرانی ها درست است، اما ما باید بیشتر توجه داشته باشیم به ساختار انتخاباتی که در این کشور رایج است. من این لیست را در واقع این نامگو رو اینجا آوردم که نشاندم به مخاطبان آزادی که متوجه باشن. این نامگو رو که میبینید نامگوی نامزدهایی هستند که مردم امروز به آنها هم رای میدن، همزمان به اینکه به حزب رای میدن آواز میدهن و این نماینده ها هم رای میدن و در هلند کم پیش می آمده که یک حزب برنده شده باشد. معمولا مجموعه 3 یا 4 حزب هست که به قدرت میرسن و دولت رو تشکیل میدهن. این بار هم حتما 3 حزب بالا خواهد اومد و نگرانی ها از آن هست که حزب گرت ویلدرس، حزب برای آزادی، ممکن است که در بین یکی از این حزب ها باشد که در تصمیم گیری های دولتی سهم خواهد داشت. اما خوشبختی آنجاست که بقیه احزابی که بالا دست هستند و تا این حال در قدرت سهم داشتند، یعنی تعداد بیشتر میزها رو در پارلمان این کشور داشتن، اینجا توید کامر یا در واقع پارلمان دولتی دوم مینامند، همکاری نخواهند کرد. شکل کامل مصاحبه در صفحه ما www.azadi.tj و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. روز 15 март ҳукумати Тоҷикистон раҳбарони нави 3 шабакаи телевизионии кишварро эълон кард. Зевар Давлатзода аз вазифаи директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина Озод ва муовини вазири фарҳанг таъин гардид. ба ҷои ӯ Носир Саидов раиси телевизиони Сафина таъин шудааст.
ду шабакаи дигари телевизионии Тоҷикистон низ акнун раҳбари нав доранд Садриддин Шамсуддин Зода, директори муассисаи давлатии Ҷаҳоннамо ва Субҳиддин Шамсиддин Зода, директори телевизионии Тоҷикистон таъин гардиданд. дар ҳамин ҳол ҳафтаи равон дар вилояти Суғд боз як шабакаи телевизионӣ барномаҳояшро пешкаши бинандагон кард. ин шабакаи хусусиро ки 7 ситора ном дорад Кайумарси Ато маърифӣ мекунад. телевизиони нави хусусии 7 ситора дар шаҳри Хуҷанд ба пахши намоишҳои худ сар кард. ин дар ҳоле аст ки теъдоди расонаҳои мустақили чопии минтақа рӯ ба коҳиш дорад. телевизиони 7 ситора 24 соат барои тамошобинон барномаҳои худро пешкаш мекунад. ҳудуди фарогирии телевизиони 7 ситора ин шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аст. пеш аз ҳама аз ҳамин рӯз оғоз карда аввалин барномаи иттилоотии мо пешкаши тамошобинон мешавад. мо кӯшиш мекунем ҳамарӯза танҳо хабарҳои тозатарин, хабарҳои навтаринро пешкаши тамошобинон кунем. кӯшиш мекунем барномаҳои иттилоотиро бо ду забон пешкаш кунем. пеш аз ҳама бо забони тоҷикӣ, баъдан бо забони русӣ. ин телевизиони хусусиро гурӯҳи ҷавонони соҳибкор таъсис доданд. дар ҳоли ҳозир дар маркази вилояти Суғд ба ҷуз аз шабакаи давлатии телевизиони вилоятии СТВ 7 телевизиони хусусӣ фаъоланд. албатта телевизиони нав нигоҳи нав аст. мо хеле хурсанд шудем ки имрӯз моро бо ҳамроҳии Юлия на танҳо шунавандагони азиз гӯш карда метавонанд. анакун пахши мустақиме ки мо бо ҳамроҳии ӯ мебарем, тамошобинони азиз баъзро тамошо ҳам карда метавонанд. таҳлилгарон ва коршиносони маҳаллӣ дар умури матбуот афзудани шумораи телевизиону радиоҳои маҳаллиро ба судовар будани онҳо марбут медонанд. бо оғози мавсими муҳоҷирати корӣ ба Русия ширкатҳои ҳавоӣ арзиши чиптаҳоро боло бурданд. дар суҳбат бо хабарнигорони Радиои Озодӣ муҳоҷирон шикоят карданд ки ширкатҳои ҳавоӣ вазъиятро ба фоидаашон истифода мебаранд. раванди болоравии нархи чиптаи ҳавопаймоӣ аз самти Тоҷикистон ба шаҳрҳои Русия ҳанӯз 3 ҳафта қабл шурӯъ шуда буд, аммо дар чанд рӯзи ахир ба ҳадди ниҳоӣ расид. як мушоҳидаи мо нишон дод ки дар нуқтаҳои фурӯши чиптаи ҳавопаймоӣ дар Душанбе нархи чиптаи самти Душанбе Москав аз 2600 сомонӣ шурӯъ шуда то 3200 сомонӣ мерасад. нархи чипта вобаста аз ширкатҳои ҳавопаймоӣ фарқ мекунад. ба таври мисол барои 2 рӯзи оянда чиптаи ҳавопаймоӣ самти Душанбе Москав аз ширкати Somon Air 3173 сомонӣ арзиш дорад, вале дар ҳамин масир аз ширкати Tojik Air барои ҳамин рӯз 2700 сомонӣ аст. ширкати Somon Air ва вазорати нақлиёт сабаби болоравии нархи чиптаи ҳавопаймоиро ба мо шарҳ надоданд, вале дар як ҷавоби хаттӣ аз ширкати Tojik Air гуфтанд ки омили болоравии нарх дар ин ширкат чанд сабаб дорад, аз ҷумла таъсири нархи сӯзишворӣ, хизматрасонии фурудгоҳ аз чунин омилҳо буданд. бо вуҷуди болоравии нархи чипта сокинон ҳамоно дар пушти дари нуқтаҳои фурӯши чипта навбат мепоянд. ба гуфтаи сокинон бо вуҷуди баланд шудани нарх маҷбуранд дар ин шабу рӯз худро ба шаҳрҳои Русия расонанд, чун даромади аслии хонаводаҳояшон аз пули муҳоҷират аст. соли гузашта мо Москва гирифтем 1800 сум, инем чуғото буд, инем моҳои марда. ҳозир моҳи марда, моҳои апрел да арзон буд, ҳозир дар моҳи марда ай моҳи апрел да қимат. 3300 сум пул сидем, пул мо намераса, ҷо харидорӣ кардем. вақто уҷа хина каёзи беҳад. мера кор намеёвӣ то як гарм шидана. як канта арзонтар мешид, барои ҳамин мардум беҳад хуб мешид. шумо худтон барои ҳамин харидорӣ билет аз куҷо маблағ мегиред? мо мерем қарз мекунем аз банкҳо, кредит мегирем, қарз мекунем, билет мегирем, мерем, чӣ мекунем дигар. болоравии нархи чиптаи ҳавопаймо ҳамасола дар оғози мавсими муҳоҷират ба назар мерасад, вале имсол назар ба солҳои қаблӣ як моҳ пеш шурӯъ шуда ва ба нархи ғайри чашмдош расидааст. Шодмон Ятим, Моло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе. ва як хабари варзишӣ. Дастаи Истиқлоли Душанбе қаҳрамони Тоҷикистон дар нахустин бозиаш дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми АФК 2017 дар гурӯҳи Д бар тими Дордои Бишкек ҷоизадори нуқраи қаҳрамони Қирғизистон бо ҳисоби 2-0 пирӯз шуд. ин бозӣ 14 март дар варзишгоҳи марказии Душанбе барпо гардид. ва ахбору гузоришҳои аз ин бештарро дар вебсайти cw.ozodi.org ва саҳифаҳои вижаи мо дар фейсбуку твиттер ва одноклассник дунбол кунед. наворҳои диданӣ дар Озоди видео YouTube гузошта шудааст. то барномаи фардо, худо нигаҳдори ҳар яки шумо.